wachiene ungaphelisisa abanye babo babi ngekucabanga ukuthi umuntu angawakhumbuza zala abantwana afike naphakatheyo. Ukwenza kwabodeti wachiene ungaphelisisa abanye babo bathule ngekucabanga ukuthi umuntu masephuzile uvela ijijinqondo eshaye umama nabantwana. Ngezikabeleni sibananzeleli labo mama, ngezikabeleni sibananzeleli uma zifuna ukuyakha imizi, uma zisafuna ukuyakha imizi.
biza omunye undoda. Tom 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 Sambulelo uyarhoqa. I think oh now Tom Tom angazi ukuthi uyamazi umdoda lo. Alright, awuthi zori zori kancane atsho Tom Tom. Ubagidela idrum nje uhamba uthi Tom Tom, uhambela lomasamba samba nawo nje. Tom 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 Tom. Tom 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 Tom. Ukhathele uzolenzela izimanga uTom Tom, igama lakhe kuthiwa nguTom Tom, ugida amaTom Tom. Yes, sithi sibonge kancane laphana sithe uyelula iminwe yethu lathi lelanga salithi kancane salinyikinyiza ra leboga ka leina la ga Jehova yo go godimo Ramasedi ra ritanke ra bua gape